Assam San Milita Mahasangha Security Council aina NSCN-IM na khamataiya maram nga sanhaira mipok ping khawung kasathaira. Manipur Popular Shorkar semkhavai kasali kukizo MLA ping nala katoma gaji mama shumanada kukizo group na third mi shokhaira. Jal Jivan Mission ot kasali makamashung Jandel District shong na purhaira yang sang kaminga kauhaira. Halelo Tangkhul Express Pvt Ringyaophi mahak Ningshen ina pamidali Paobing may saina nang rumsa. Assam San Milita Mahasangha Security Council ASMSC ina NSCN-IM na Assam kala nakalan we khamataiya maram na sanhaira. Assamese kala naka nauping we historic relation maling semkhavai la Assam kala nakalan we ming pok ping khoka sada ngarai ka cha yang ka sheli ngasung khawai ka thonghaira. ASMSC kala NSCN na maram hi achahon tarik thradamati thang Dimapur nakalandli ngazekachi. ASMSC President Madhur Ramand na Northeast Nawi Paumi Pingli Kahang Mahasangha China GPRN NSCN-IM we mi Bingli Pung Khani Kada Nasobam. Kazib Jili Dibudi Adokilon Service Atem Natanda GPRN we mi Shini Zangachi. Jili Assam Nagaland kala Northeast we ki issue ngasan na hanga. Ramand nagahang Dimapur gazib jili matailak ina Assam kala nakalan we ming pok pingwe khangashik maramling asanachi. Tai ahom awunga pingna khamung atamni Assamese ping naga ethnic group ngadaitali friendly relation leisaya. Ka Maroon 24/1826 li treaty of Yandabo Shoi kasawe na Assam li British colonial rule hapokta jiwe na Assamese naga relation zakshisang kahaina da raman hanga. Assam we tai ahom awunga pingna naga gapung occupy masalak mana annex masalak mana treaty of Yandabo raga highway timangli British na naga hills apam kahaka kala northeast apam kateli Assam ti amalgamate sang khangasak na da mahasangha kathana jinahanga. Naga nauping we independence maramji treaty of Yandabo li pan naga ngazek paira kachi raman na NSCN-IM kathana bingjili hanghairachi. ASMSC kathana jina kahang illegal foreigners kala ayarwi mina Assam Nagaland kala northeast abam kateli sa gazi maramla atumna ngasan. Ramand we Àthei shurda Dimapur gazib chili Hatha affirm saya kachi Maroon 24/1826 jina Assam Nagaland kala northeastern states kadewi mingpok majut khawai pace year ngasara. Kala northeastly foreigner majut kakhui 1951 hina cut off year ngasara kache ngazek adahanga. Northeastern states pingna thui gahaili ngui gahai saikoro makanda kamalinga for sada koka saplungra kache ASMSC kala NSCN-IM na mayang roga adahanga. Nagas kala Assamese alungli relation maling semkhavai vs adem na lagathonghaira. GPRN NSCN-IM Team Chili Political Department Management Committee Convener Angnai Khamd Makunga Convener George Colme Assistant Convener Mayong Pont kala High Powered Committee Convener Hudovi Chishila Zangachi. ASMSC Secretary General Dr. Himanda Gogoi kala Assam San Milita Mahasangha mi Mindu Chidragar la Manipur kazib chili zanga. Pau hi Northeast now na pong kami Àthei shurda kamina. Manipur Popular Shorkar semkhavai kasali kukizo MLA pingla. Katoma kachili mamashung manada kukizo we armed crew pingna ngahan gahaira. Suspensions of Operation SWO we azingli leida kale Kuki National Organization KNO kala United People's Front na mikashok champao Àthei shurda atumna chigatha tuitak makhwilak mana kala rakhara damli shorkar semkhavai commitment kami malay mana chihaira. Ajahon tarik thrada phangatang kukizo council KZC na Guwahati General Conference makho kamili khamataiya maram ngasana. Ka kukizo MLA being future popular government kasemni changra kachi kazib chili official tuida kata malaylak manada termia. Atumna khangasun ji matailak ina legislature kazang union territory kapo maram na dahanga.
Kukizo MLS kala collective Kukizo leadership na atumoi political demand kasaji khamataiya sada haya kachi hangphangà. Guwahati kapam kazip chili Kukizo organization Kuki Inbi Manipur COTU ITLF SWI Crement li kazang Kukizo militants kala chili magazang group pingla Kuki volunteers women societies kala CSO pingla wazangachi. Kukizo MLA Tharawing Jaili Shini na conference chili wazanga dahanga. यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। जल जीवन मिशन विओत kasali makhamashung Jandel district shongla purhaira. Official dadali makhamashung aming zangda kapha sampanghaira gachi machine kachang khatli jungmei jithai hawa chihaira. Annual land rule Thangbi Maha Area Branch President SNG Larson na Paumi Pingli Kahang PhD record Athei Womku Village with Shimlak Hang Shini da Khani Wingajaili tap water connection hangphangà mihaira. Ka chili chi anal shimkur ping kapamna kala beneficiaries liva kajangkhat panda clay ping we aming mazang tuwachi. Larson na Larong Village li makamashung lahanga ka chili shimlak shàkha apam apakatum layam. Ka PhD we liva shimlak shàkha magada jishat tap water connection sampanghaira da zangdale. List chili khaji we mi makhaning aming la zangda schemes ji Wagazi Hakmaida Chitekavai Sahira Gachihanga. RGI applications Tata Jilala Jandeli JJM 97% Vapaihaira da Hanghawa. JJM dashboard liva Jitata Jitaya Ka Kachang Katli Nataida Kalaina da Hanga. Larson Nakahang Lambung village li Shimlak Shakani Hang Madida Aka Kaleji Kachunga Deb water connection Masam Panglalaya. Ka official report li 90% Sampanghaira da Zangdali. High Court li village chief ngatatay da case thasangda yang sangkami pohaira da Larson hanga. Sadza da clay Shimla Kachunga Kongala private water supplies li jihanda kalaina da hanga. Beneficiaries list li matalakay na verify semkhavai kala scheme je tarzai na implement sang sakavai shorkar li nga kawaira. Sangai Festival Kamayon li makamya IDP bing na tarik magkutang protest sara dali. Si make sure tharathang rung migida khale Sangai Tourism Festival Kamayon li makamya chitaida Imphal Tampak District li khale internally displaced person IDP bing na rakra pamtang kachicha with relief camp li protest sara dali. Nidre ji kachang hiwi tarik magkada akain hapokra Committee of Protections of Meitei Peoples with Vice Chairman Rajendra Singh na aya Paumi Bingli Kahang State Shorkar na nitreji mangaran mirang lakha displays miping shimhanung khawai pali rida yangsang mirana. Manipur Shorkar na Sangai Tourism Pani Jikum Khani Witili Makok Miki Gajina Angrana Ngi Ji IDB Bing with resettlement kala generally free movement like Hai Tili Sasasi Gaja Pamera the IDB Mengnin Jinhanga. Security force na aya coordinate operations kawali insurgent groups with active member kathum kala khutlai taràkha sampanghaira.
Official na kahang Operation G Insurgent Activities kala Extortion Networks khamphangà phekar kapangkhuihaira akaya khana. Police power thishurda Operation Khareli Khuraijam Shyam Singh alias Mangal zingkum 37th awishim Lairen Sajik Mamang Leka Imphal Westli Tukuya. Ana tambak pamli majut sak aina lupa ngapon kaza ot sasaya kala shina witungli kashong kharang ot shot illegal apong aina yang sang kami ot sasaya ji. Imphal West Shong security personnel na Nong Maitemd Bidya Sagar Singh alias Kap Chaupa zingkum 24 li kumpong awang khaili tukhuihaira. Jiribam to Imphal Shongfu Kazat truck Kathana Pingli and a machita Paisa Gabo Kalakari Japi Ena Kasaka documents Ngapai Kakui Hikata Otsa Sayaji. Matang Operation Chili RPF PLA with self-styled Major Khoijam Ibao Joba alias Inao Sumo Kala Pen Saring da Kazat Zingkum 45 lit to Kuhaira. Awe Masaka Kui Shim Sangol Band Nebra Menjor Lekaili Manipur Police CRPF Kala Assam Rifles with team na Batukuyaji. Authorities Negahang Ali for Assam Rifle Unit Sajik Dambak 2017 Shongrim Wuivang Pakasana. Ali Rak Rog Haitili Security Force na Kutlai Rak taràkha pakhuihaira. Kutlai Bingji Gakching District Kurang Bat with Pharmakali plastic drum lig ngatumhai saya, Jili rifle, light machine guns, ammunition round, detonators, magazines, mortars, IEDs kala electronic akap ngatatay da jang saya da hanga. Shokvao Prime Minister Sheikh Hasina li Bangladesh with International Crime Tribunal ICD na death sentence mihaira. 2024 marang pay protest with violent crackdown lingasunda Hasina na crime against humanity with kashong karang saira gaji ICD na dudak tahaira. ICD dudak na nationwide tension lingasakta army police kala paramilitary force shalak ina juhohaira. Tagali high security leida hanga. Mashundli kahab sathat khawai kami kala demonstrators bingwitungli sakashi violence kashokli khamphangà masathuwada kashong kharang maram kothumji hasina witungli parhaira. Tribunal jiwi proceedings ji life jitaida Justice Muhammad Kulam Morduza Mozumdar na kathan member kothum bench na dudak ji katana. Former Home Minister Asaduzmand Khan Kamal Kala, former Inspector General of Police Chaudhary Abdullah Al Manundwi, Amingli case Jilizanga. Hasina Ling Asoda, former Home Minister Kamal Lila convict Sahira, Ka Al Manund prosecution with state witness Sada Ali death penalty Mamimana. Investigative report ngatadayda yang haira gachi hangda Judge Ping Jinagahang Tagali protest kasanaw ping witungli helicopter kala lethal weapons sijin kavai hasina directly authorized saya gachi ngariri kahai shongchon leya. Hasina with shorkar na sadza kahai protester pingli medical assistance mamituwa makhamashung aming aina victims admit kasa nomaitere kami ngatumda kala Abul Said with postmortem report ngajay khawai medical professional pressure mia. Dr. Li Majid Hawa kachila pena. UN Human Rights Office na shanga kweti shuda ajagum Bangladesh li kadam nauping na thunder protest kasajili mi tingka shamadi shikati kahaina. Ting sazi hawa kala saka zaina kati junga chi Bangladesh with security force na kagab na da report jin hanga. Rod Kamrat Jowi enemy Ting Trada Aka Shakhani Kada Didin Saya Gajila report Chinahanga. Sheikh Hasina na International Crimes Tribunal Ududakji rejects Sahira. Atomic process chi mamashungmana mijang sahawa kala political ning haina sahawa gaji Hasina na ngahan gahaira. Bangladesh Awami League with Aming Aina Aya Gabi Kashok John Pauli Hasina na Indrim Shorkar Li Makamashung Penhaira. Ali political league Kushok Kavaikala Awami League Sa Kahai Indrim Shorkar with Tribunal Jili Shijina Gaji Hasina na Penhaira. ICT na awitungli kapar human rights violation charge Saigoroji Mamashung Mana da Hasina na Ngahan Gahaira.
Bihar Shorkar Katharwi swear-in ceremony Khanautang Tarik Magutang Batnali Khuikarada official source na hangphangà. Prime Minister Narendra Modi kala NDA akoka ping Union Minister bingla odd taking angrana ngi chili wazangra dele. Aja hontang Bihar election kazàkahaili JDU Nidesh Kumar na wuivang JDU President Nidesh Kumar na Bihar Chief Minister Phungi gachi hina kathara sara. Pawathi shurta shokugi gachi shorkar kathana Kumar na awe resignation Governor de tarik trada chikothang misanghaura. Ladluita ajewi khamataiya Paobing. Assam San Milita Mahasangha Security Council aina NSCN-IM na khamataiya maram ng sanhaira mipokping kokha semkhavai kasathaira. Manipur Popular Shorkar semkhavai kasali kukizo MLA ping nala katoma gachi mama shumanada kukizo group na taràkha Shokvao. Jal Jeevan Mission ot kasali makamashung Jandel District shong na purhaira yang sangkhaming kawhaira. Ajewi pau hiling changhaira. Pau nganada klaina tum sai korali Ringyaophi kala khamhai zimik shong sa serena.